السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينكي يك إسلاما أكمتنا فجرتن شوفني كيسنو فيانا قبدني ربي يا دا مراد كيسن إسني هاقوت وهاجاتي سنتفجأت ولدتي سنها قبو لكوبا أمان تنديم كنا منا كيسني في مسلموتا في الدنيا شفات الراه ربين هاكاسو جتشاتي حديث بريدة تكافي تاريخ بريدة تكون إسنهما غرق آمادورا غرق البيتين ندقي فدا حديثني إساء رسول لكنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحديث في صحيح الجامع من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم داو مرضاكم بالصدقة داو ولا ندع ولانا مرضاكم لكبستا كيسن بالصدقة صدقة أو ولا ناجي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكم ستا كيسن صدقان ولا نداجي الرهدون علماء أبليين كي كإسلام أمانتنا نمتكو يو ربي نها فيسو لكوبا نجرو كان الراجئي صدقته جمهور علماء توكل أبو راجعان ربي رتي إركجو أبو را كني akkanaaf ji'ee namni sadaqaa kannachuu hin qabu nama ulamaa'iin hedduun akkana jette obboleeyyan kiyya islaama garuu imaamul Ghazaaliin rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a ni taatii ja'an jecha isaa kanarratti allaama Muhammad Hasan Wildaddadaw Ashinqiixiin hafidahullah wara'aa umrii dheertuu barakaa qabdu fayyaami oytuu rabbiin isaa fi ulamaa'ii teenya cofaatiifu rabbii haa kennu amiin yaa rab jecha isaa kanaatu dhugaadhaaji yaqiina tawakkula naman dhorku tana dhukkubsataa keessan sadaqaadhaan wallaannadhaan isinin jaa obboleeyyan kiyya islaama anilleen san keessaa gaafa tokko ahlu siyar warri siiraa odeessu akka nu odeessanitti obboleeyyan kiyya aalimticha guddaa imaam abi abdirrahmaan abdillaahi ibn mubaarak rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a gurbaa takkaatututu itti dhufe obboleeyyan kiyya islaama gurbaan kun miilaatu tuutu isa dhukkuba miilli isa madaa baasteetti obboleeyyan kiyya islaama amat torba guutuu doktora bira numa dhaqa nam takkaahu isaaf dawaa agaruu dadhabe amat torba guutuu rakkate miilaala amat torba guutuu rabbiin dhukkubsataa keenya cofaatu rabbiin nu haa fayyisu nutillee dhukkuba qaamaatii fi dhukkuba qalbiitii fi dhukkuba aayiliitirraa illee rabbiin nu haa fayyisuun isin ja'a amat torba guutuu rakkateeti obboleeyyan kiyya dawaa dhabe yeroo kana namtichi dhukkubsataan kun imaam abi abdirrahmaan abdillaahi ibn mubaarak rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a aalima guddaadha inni kun haafidha muhadditha mujaahida arjaa namaati warra leeyliiti warra hadiithaati oofi obboleeyyan kiyya akhlaaqa qaba taarikni isaa ka dhaabbatuu miti obboleeyyan kiyya ka islaamaa yoo waa'ee isaanii dubbanna jenne aalimticha guddaa kan fanni cufa keessattuu nama dandeettii qabuun isinin ja'a yeroo isa bira dhufe kana aalimtichi guddaan kun maal je'eeni rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a yaa namana iddoo akkanaa dhaqii je'een iddoo akkanaa dhaqii achi ormi jiraatu sani bishaan hin qabaniiti ati bishaan eelaa isaaniif baasii inshaa Allahu ta'aalaa ni fayyitaa je'een obboleeyyan kiyya islaamaa namtichi kunis jecha aalimticha guddaa kanaa dhageetiti dhaqee iddoo san eela bishaan baaseen isiniin ja'a ormi bishaan hin qabu amma yoo laaltangaa isinirraan dhokottu cofa keessanuu obboleeyyan kiyya islaamaa biyya Afrikaa akka gaariitti bishaan hin jiru hattaa biyyuma teenya tanaawuu hin jiru wallaahi amma ollaa keenya garii bishaan hin jiru amma ammanaan an jiru mana keenya alhamdulillah wasuma alhamdulillah sirifachiisaan sin ja'a bishaan wallaahi rabbumarraa hin jeetunisaan sirifachiisa hatta anjamaadhaaf oduun ta'in wallaahi ollaadhaanis koottaa furadhaa jennaan mana keenya uumaa rakkoon hin jiru ni jira nama rifachiisaa abuu isin sabbiyaan jirtanii naan jaa laala gaarri hin jira hay akkaataa sabbiyaa wallaahi rabbumarraa hin jeen mana keenya ka'asii tokko nu jira ka'achii tokko hin jiru ka'achii sanuu as dhufanii waraabbatanii sin jaa yeroo kana ammaan tana gaawwaan akka gaarii barbaachisaatirraa obboleeyyan kiyya islaamaa bishaan itti dhiqata namni huccuutti dhiqata qaama isaatti dhiqata nyaatatti godhata waan meeqatti godhata guddaa udu'aatti godhata obboleeyyan kiyya gurbaan kun osoon isinitti hin dheereessinee dhaqeeti ormas ganda saniitiif obboleeyyan kiyya islaamaa eela san baaseefin isiniin ja'a
miilli madaan amata torba guutuu obboleeyyan kiyya ka islaamaa doktorri meeqaa dawaa dhabeef doktorri guddaan ol jiraate jalla jalaaluu inni ji'u malee waa hin taatu hadiisa kanat dalagachuu jecha kabaase sani rabbiin jalla jalaalu rabbii madaa amat torba isa cinqilsan isa fayyisteen isiniin jaa sadaqaan saniin barakaa sadaqaa saniitiin obboleeyyan kiyya fayyeen isiniin jaa rabbiin nu cufaatu nu haa fayyisu akkasitti fayyee tanaafuu obboleeyyan kiyya ka islaamaa yeroon isii yeroo jabduudha nu cufaatu warra halka qalleeyyiitiidhaaf alaamaan viidiyoo gabaabduu tanaa arraan tana san isaaniif haa dhaabbannu sadaqaan wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru daafi'ul balaadha balaa namatti dhufte namarraa deebistin isiniin jaa hattaa ulamaa'iin garii rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a du'a ghaflaa akkunuma dafxaadhaan nama dhuftullee sanillee namarraa deebisti hadiisa biraa keessatti obboleeyyan kiyya ka islaamaa والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كل امرئ في ذل صدقته يوم القيامة شفتي إلمنا ماتو قياك يا مادا كيستي قادس صدقاء إسا جلت تهاداجي كأكنجي قفتا ديروانيتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكسين سنين جاتي لكوبا يونو جرات اللي نيا ربي نرى وفا جنة يوكدني أكا حديثة كان رقا ولله اللي إمام الغزالي رحمه الله وأكرم لغاتنا اللي قتامي أنا في سن اللي لغا ورقت أم ربي واغدو نتاتين سنين جاتي لبوتي سندروتي يا حكيم حسن warra harka qalleeyyiitiif dhaabbadhuun ja'anii isiniif bakka jirtanitti illee waluma agarra obboleeyyan kiyya akkanumatti dhaabbadhaafin isiniin ja'a guyyaa qiyaamaatii miti san dura asittuu wallaahi itti milkooyna maallaqi nama sadaqaa kannatu heddummachaa dhufti malee waa hin irrattuun isiniin ja'a arra guyyaan guyyaa jum'ataati rasuula irratti sallallahu alaihi wa alihi wasallam salawaata heddummeessuu hin dhiisinaan isiniin ja'a